Okay, we're back. Apo kat nagadulat ta iti messages ng kamo awat kat kuna na ti Ninang Mi, Ninang Sol, Juan Vizcara of Ramon Isabela. Hi FDT family, kuna na bubuyain kayo nga madama, mabalin nag-request iti anniversary song. 41 years iti married life men ni Ninong yung Danny Vizcara ito no July 16 and thanks and God bless us all kuna na ni Ninang. Oh, kita man laang Dandan kayo na golden ninang and please prepare 41 years, 9 years pa ya. Anyway, still early. Ayan nga ibagatek 50th. But then isa ka na antay dito nga panagkalay sayo man ang kinininong Danny and good luck ninang. Talaga nga pagulidanan kayo met nga agasawa. Ayan. So good afternoon kinininong Danny. And kumana Margie Castañeda is also watching. Good afternoon Marge and James Obado, kung na to yan na imbangal daw yun, sir. Pahikablao man amin nga taga Rizal. Alicia Isabela, nang naroon natin pamilya, ken amin nga kumparek. Pa-request man that ay nalawa akanal. It was our first piece, kapsat. Agyaman nakunay, watching from Alberta. Yan, Canada siguro dito ay. And, maya ta dire-diretso kayo kuya kung ano yung ading elawan. Dire-diretso kami ta maka-banog di agre-reset ito yung laptop and adati na download ko nga software nga sa Body Style na isong kasalatan. Ayan. So once again, good afternoon to my Ninang Lani and Ninong Delmar of Oscaris Ramon Isabela. And po nagbayak ni John Mark no napananatata. Kadwami nga minibaka na at pakano simple na di jay suli. Maamuak na may ti ango na no nya ti ango na may baga no nya napasama jeruar. Okay, awampay ti dito kayo nag-text message nga si Mang Bot nga may nabasbasa. So once again, for those who want to reach us, this is our official text line 0917-150-0361. Naka-plug up po dito yung Facebook Live me. So kung na ni 8152, papasi, dito yung letra na. Naimbag nga malem, kanya yung dito idol, kastamet kanila kay ko nga, oray la makaut-uto, tibagat katawa ng agning-dingig ti programa yo. Nagpintas kayan, dagito yung anak ko. Kung nahanamat imbaga, tinagnaganda. Okay, anyway, naimbag nga aldaw yung. Alan Aquino, watching from NZ. Kung naman. Ano ito NZ? New Zealand siguro. Okay, manong, kablaawam kayo ti. Nabarang aldaw tayo amin. Kablaawam amin nga personality Philippine Air Force. Aglalo iti dita Tugigaraw 2. Wino, TOG2, Cauayan Isabela. Man nakatulong akusto iti komunidad aglalo iti ta probinsya di Isabela kung naman iti 5416 and may sapay. Hi DJ, gandang hapon. Igreet ko nga sila mama, papa at pamangkin ko. Salamat from Odeng Kabasi of Ilagan City. Ilagan, yeah. And may sapay. Dahito iti number ko kung kuna naman yan. Dama tawagan. Yeah, we have to decline. Anyway, akas sagot mi kinininong Danny and Ninang Sol for their 41st wedding anniversary. Urayik lang ni John Mark ta duet deto ikat. Anyway, John Mark, no sa dinuman ti mo, naragsak ka man dita. Sige, dita kalatan na. Tagmanjo na kami may sa with this piece. To Ninong Danny and Ninang Sol, once again, happy 41st wedding anniversary. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from
Just promise me, darling, you'll love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. And good afternoon to my ninang Tessie Golyaba of Santa Maria, California. Kung nanatoy. Hello, FTT boys na imbag ng malamyo. Watching from California. Yeah, thank you, ninang. Dapat tawag sa dito yung text line. Sige, agsaw ka na hanggang napipig sa mata. Isagat mo. Okay. Awan na nagatid dugmatin eh. Nagatid damdaman mo basahin yan. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Bumasa kang paibalong kata kita. Yan, hello mga kuya, ang hirap makuha station nyo dito sa pwesto namin. Pero kasi manje, basol ko kadi. From Aprilin Liwag, nga jika doon ang tinga Gina dito. Okay, when? Pledging my love, ganam ni George Dolores. Silpuam, iti antena na kasadya na rami kita taga-cordon. Wan, ni kuya nga ilet. Hello mga idol, pa-shout out po dito sa conversion. Pantabangan, Web IC ha. Especially yung baby ko na si Christian Nicole Ala Freeze. Request pa yung Mildred at Kuskus na paborito niya. Thank you po. Ayan, nakanta na po kanina yung dalawa. And once again, datang sonata po at mapangkiniya. Ninong Danny Vizcara and Ninang Sol. Oh. And celebrate the anniversary. Kasi 41 years, Dan. Wow. Siyam lang atawanan. Goldenan. Dapat balasang da. Oh. Ni Carmina, ang ganito dito may nag-asawa. Ano tawon na? Kabas ni anak ni Ninang Avel, may samad. Masyado nilang iniisip. Kati Apple? Ay, mende. Ni, datala una kita. Ay, nag-abroad? One. Ni ate Jane. Ano? Kaslak siya, di ba? Something like that. Ang Apple yan, akin na? Apple jadi abroad mo lang tata. Dati nga medtech ti DJ di pharmacy ti RHU. Kung ano sa dyan yung pagbagak? Sa Bali. Sa Bali Adasawa nan. Ate panganin ng babae. Ni Mama Bel. When? Kasi kati natin kasarte, si kamakamua. Ako wala malagip si kata nga kumabigsot. Basta di amok lang ni Gary, ni Glenn, saka ni Ajay may kado, may Ajay babae, may kadwa. Kumalagip, ni Apan, ni Jonah. Basta Ajay may kadwa. Kabats ni Carmina. Okay, ano pa ko na nata? Nagkakatawa man ang tingakate. Naglamuyat sir naman ang John, aya. Apo? Nagkamali ka ni Jan Mac natangken. Hello mga idol. Ay, magay matitatayan na. Naimbangal daw mga sir, pagkablaman namin nga taga Rizal, Alicia Isabela, nang nagroon natin pamilya ken amin nga kumparek. Nabasag ata. Ay, nabasam dito yan. Helen J. Fuente, nabasa mo? Amadi pa yun. Hello mga idol, pabati nga daw po ate ko Sharon Bayudan. Sabio from Vancouver, Canada. Thank you so much. Congratulations to the newly promoted Police Colonel Rodel A. Pastor. We are so proud of you, Uncle, from Agtarap, Ramones, and Pastor family of Magsaysay and Nueva Era, Cabatuan. Wow, newly promoted. And of course, kanya met, congratulations ta kang job order na executive assistant ka. Thank you Abali so mo much. nag-ring telas 10 saka sunod telas 11. Pati mata, kababay mo. Sa bagay. Hello po, pabati po sa family Navarro and Imos. Thank you po from Singapore. Hi po from Jewar Burbus. And apo, kada kita'y nalengag parparbuti sa Rita, para kanya dito ay. Di mo. Dayawat man, di kinalain mo magparparbo.
Ta idilang kalman nga intanagam mo. Dagos mo beteng nga imbaga taayat mo. Iding tutajak pa'y unay amoy kakatatao. Di naman manar sa iro manor sulisog o ading ko. Makarik na agkadagita lagas mo. Daytay ko lang asyak tipit-pitik tapusong. No idi lang kalman nakita ka nga dagat bay mo. Dakay nga babae fuera de los buenos. Kaya't kayo inaangaw, inapulbo. Tay pagsasao, ako rin ti kurumbog. Pangay-ayong pangararcho, ngempasig nga ulbo. Dakay ababae nahilig kay ti paspasama. Paghang ang awan niyo tinagan niya. Ayaten yung lata, agmamadi, agmamaya. Kastay baniit, wada apan na agdamit sumik. Ana? Aya. No, di babae, ket agray rayo painalain. Nagagat na isem, ket napnuan taknen. Ngem makakita da, ti lalaki anak pungga. Insaot insarita, nga isuksukat na ka. Dakay ababae, fuera de los buenos. Kaya't kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin ti kurumbog. Pangay-ayo, pangararcho, ngempasig nga ulbo. Dakay ababae, fuera de los buenos. Kaya't kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin ti kurumbog. Pangay-ayo, pangararcho, ngempasig nga ulbo. Pangay-ayo, pangararcho, ngempasig nga ulbo.